Usuku kwakuzi-1 January 2024, isikhathi kwaku-12 o'clock phakathi kwamabili. Khuzani ingoma umjolo lowo featuring Luve Dubazane lapha akhahlela khona kabuhlungu ingoma ethi iParis enomculo wasemdletsheni featuring uLwa Ndlunkulu. Le ngoma eyashintsha imilando eminingi uKhuzini. Kunabanye abangenayo imisebenzi kumanje uKhuzini. Kunabanye abangazwani ngoba basebenzisananga kahle after le ngoma. Kunomunye okunamanje ohlukanisile unyaka kodwa akakaxoli ukuthi iParis ayizange ngize uhlukanise unyaka uKhuzini FM. Le ngoma yakhipha abathakathi abaningi eSouth Africa. Abantu abazi ukuthi into kuya ngokukhuluma abayenzi abafuna ukuvota abafuna ukukhipha imali bephika ngokuthi bona bayakwazi ukukhuluma. Yafika le ngoma yafika yawuthatha unyaka kabuhlungu basala bedangele. Abantu abazi ukuthi ingoma eyayingelela kubantu, ingoma eyayikhulumela, ingoma enkulu. Umjolo-ke loyo, ingoma besithe nje ukukhohlala kancane sekufocus kwezinye ingoma. Isiphinde yakhuphuka futhi size kuphela unyaka uqala unyaka omusha. Ziningi ingoma kaKhuzani esethe khuphuka kancane including nawo umjolo lowo lokwaqala nje uJanuary. Abantu bayi-check le ngoma now and again. Yaphuma isingle yaphuma ngayo u-12 October 2023. Iphuma nje le ngoma yibo njalo nkosami abelokhu bekhuluma bebusy Paris this Paris that, even eRasta eliney'nsonto ekhanda lalokho libhizi likhuluma into engapheli laphana liphapha liqina. Engabe ingoma yabo yahamba yafika ezahle uKhuzini bayaphapha. Fika uKhuzani okuqeda konke lokho khahlela sonke leyo nhlalo leyo kwabuhlungu inhliziyo. So sizohalisela-ke ukuthi le ngoma isuhlanganisile-ke u-6 million. Soke sithi-ke ukubheka kancane-ke ezinye zezinto ezenzeka-ke kule ngoma le after uKhuzani-ke esewuhlukanisile unyaka. Izothi kuba yindenyana le video. After-ke iy'nsukwana ey'ncanyana-ke le ngoma esiwushayela unyaka kwase kuba nemvunga enkulu okukhuluma. Kwase kuba namagama ambalwa umfuka Mpungose awabekayo kwenye lama-live ayenza laphana ku-Facebook wakhe. Ake sibuyele nje emuva siye laphana ku-2020 la khona ingoma yami ejele eyayinethuba futhi lokuthi ihlukanise unyaka, eyaqala futhi ukuhlukanisela unyaka. Abalandeli bakamfowethu u-SK ibona babephusha ingoma ka-SK ukuthi ingene ku-top 10, right? Asiyibambeni lapho-ke sihlaziyo statement leso. Ngo-2019 kunominator iy'ngoma uKhuzini ezizongenela i-top 10 yengoma ezohlukanisa unyaka uma sizongena ku-2020. Abalandeli bezibomvu baka-Red Nation bafostela, baqala into eyohamba ibahlule ngelinye ilanga, ibaxake. Baphusha ingoma ngoba befuna ukwenzani? Ukuyomaka uKhuzani, ukuyomaka ijele, including noNgizwe Mchunu. Babehamba phambili lapho ethi amageja bewaphusha. Kwakungenankinga-ke lokho khathi kusenziwa yibona. Asiqhubeke. Uma bephusha ukuthi ingene kwi-top 10 akakaze besho ukuthi kufanele kube uKhuzani ohlukanisa unyaka ngo-20. Yebo, abashongo ukuthi uKhuzani kwingoma yakhe eyinkulu ivunywa iSouth Africa yonke kumele kube yiyona ehlukanisa unyaka, ayiyekwe ngoba izingelela kubantu. Asikuzwanga lokho. Kodwa babephusha umculi wabo ukuthi angene kwi-top 10 ngengoma bona ababeyihlonzile.
ababefisa ukuthi angene ngabo top 10. Wonke umuntu wayethi ayikhala ilime kuyowina loyo othe wavotelwa. Akekho futhi wayethi uyifakelani ingoma ngoba nansi ingoma ebukakala mhlambe inemlando. Yebo, angazi ukuthi irasta lekuphi lapho lelifaka insonto ekhanda. 2019 kwawungekho umsindo, benza abakuthandayo, banominate umuntu abafisa ukumfaka, bamfaka waze washaya unumber 2 uKhuzini FM. Umuntu wabo akaze kube nomsindo, akaze kuthiwa top 10 yabheda, akaze kuthiwa Ukhuzi lichemile ngengoma yabo eyayingaziwa umuntu eyithi Amageja, eyaziwa yibo. Kodwa-ke akusilalela, fanele ukuthi ngahlukanisa unyaka, cha. Wonke umuntu nje olandela yena wayethi ku-right akavotelwe to a point ukuthi ingoma yakhe yaba number 2 yashaya ingoma kaBig Zulu imali eningi. Le ngoma engikhuluma ngayo ingoma ongahamba uyibheka lapha ku-YouTube nje. yayinkulu kakhulu le ngoma kaBig Zulu featuring into waseDubai, featuring Rick osewadlula emhlabeni, ngathi umoya wakho ngokuthula. Ingoma owakulindele ukuthi yenze kahle kakhulu, yaze yaba ne-challenge laphana insizwa uDuduzane Zuma, eyavela trenda kakhulu, abantu bayithanda eSouth Africa yonke. Ayiwina yadlulwa na Amageja ukuthi ngaziphi akwaziyo, kodwa lokho vele abantu abakubonanga kukubi. Manje isihloko sawo sithi Amageja ino 200,000 views. Le ngoma engikhuluma ngayo, kodwa yakwazi ukushaya ingoma kaBig Zulu. Ingoma Big Zulu yayina more than 5 million, yayithi imali eningi, 5 million views, idlala kona wonke ama-radio stations, ilida kona wonke ama-charts, kodwa yayishaya, yayihlula. Ngifuna lento le uze nayo, size nayo nje kahle ngosiko singayiki phezulu. Kwaqhambisa igama-ke lalithi-ke mina ngiyazivotela, of which yayisho ukuthini leyo nto indirect, kusho babesho ukuthi unumber 2 yiwona owafanele kuwine. Uma babesho kanjalo bethi uyayivotela, akusho ukuthi bathi uKhuzani unemali, kusho ukuthi unemali eningi uKhuzani angakwazi ukuyivotela ngayo kuze cishe kuhlala imiliyoni. Indlela abemvuma ngayo uKhuzani leyo, indirect. Bona babengakunakile lokho ukuthi bavuma ubukhulu bakhe, bavuma ukuthi uyinkosi kaMaskandi, wenze into abebengayitsheli ukuthi angayenza. Kujwayelekile lapha kwa-Red Nation kukhandwe iy'keshi ey'ningi uma bedifenda iqhawe labo uMthandeni SK. Iyo into efike siphambane kuyo nabo kakhulu, ukuthi uma behluleka e-20 banokukhanda iy'keshi, bekhanda amapokoza, bekhande nama-fake voice note, bekhande even uKhuzani bekhande ne-fake lakhe uKhuzani ipokoza laphana, bekhande ney'ncwadi zedlamlenze production, bethi bekubhala uKhuzani. The way engihlele ngikusho ukuthi ba-obsessed ngakhona ngalensizwa kaMpungose, and kube kuya ngabo nje, ngabe uKhuzani akekho, ngabe akaphili, ngabe yinto nje engaziwa, bese kuphakama lo SK wabamthandayo. Sifike sibange lokho-ke, bona-ke abakuboni-ke lokho, abakuvumi-ke, bazi ukuthi SK uyavalelwa, bazi ukuthi uthole kanzima yonke leminyaka, bazi ukuthi yena nje ingelosi loya muntu loya, akakaze enze lutho olukubi, yena nje u-right, uye kumele athuke abantu, uyena umuntu okumele ababize ngamasende, uyena abantu okumele athi umphathi wekhuzi uzohlala kusasibunjani, uye nje u-right ngokwabalandeli bakhe. Uye kumele akukhuluma athi abalandeli bakhe bamsizanga lutho kube right kudifende lokho. Uye futhi ukhuluma nabalandeli ngale ngasese, abalandeli laba bagcina bethi kuKhuzani. Lokho futhi ku-right kuba abalandeli bakhona bakwabani bakwa-Red, right? Abasiqhubeke sizwe. Kusho ukuthi unumber 2 yiwona onabalandeli abaningi. Unumber 2 kahle kahle ngokwabo iyona ngoma okwakufanele wini. Ngikhuluma ngengoma eno 200,000 njengamanje views lokhu ya release namanje, kodwa yaba unumber 2 kwi-top 10 yoKhuzi ngo-2020. Akekho futhi wathi uKhuzi elithukela ukuthi uBig Zulu wayebe unumber 3 ezoshawa ingoma. Akekho wakwathi le ngoma yaba unumber 2 ingoma engaziwa. Yebo, kwabanjalo. Akekho wathuka vele uKhuzi ukuthi why uBig Zulu
ingoma enkulu kangaka number 3 namanje futhi bekwenze lokho ngoba kwakufavor bona into eyayivuna bona kodwa kumele abantu be-understand ukuthi kwa-Red Nation into esemqondweni wabo into e-right emhlabeni SK nomuntu ocula no-SK ofeaturisha no-SK kuphela umuntu okhuluma kahle no-SK izinto ezi-right lezo wabeka omunye umbono SK hayi awusamthanda SK wawuvela ungamthandi wawuvela ungamfevi yabona nje ayikho into abayicabangayo so yilokho make understand ukuthi lapha kudwa ne-cult lapha kudwa nabantu abavaleka amehlo abazi ukuthi yonke into kamaskandi kumele ibe ngo-SK kuphela nokuthi umunye umuntu if yenziwe umunye umuntu kune-corruption uyayivotela wazana noTshatha uhlangane noKhozi once uKhozi ladlala umculo abamthandayo SK lu-right uKhozi ey'ntweni zeqiniso njengoba bathi yedwa ngekhozi kule top 10 yodlula bese kuthiwa uKhozi layibona ingozi layipopola ingozi cha langaphophela ingozi lalifika iy'nhlamba nina enilibhexe ngazo uKhozi ngoba kunamadoda abadala phana asebefundisa abantu besimama ukuthi ena bebeziyaphu yaphu ongakaze uzuyibona ngenxa yani yokuhluleka behlulwa bani uKhuzani Mpongozi eyedwa alithuwanga uKhozi because it was not uKhuzani uma ngikhampeyina sokushaya isikhathi sokuthi kulo nyaka ngikhampeyine kwakhona abantu abathi nginomona ngifuna ukuzovimba ingoma ya kunjalo impela Khuzani akumelanga acule akumelanga akhiphe isingeli akumelanga amemezeth uyafisa ukungena ekhozini kwi-top 10 akumelanga aphushe ukuthi abantu bemvotele akumelanga enze lutho kumele aphume ayithulele kubukwe lo yonke into ibhekane naye attention kube yakhe ngokwabo cause lento le e-top 10 akuyona competition into kumele inikwe uSK ngokwabo akukhompyuthwa ngokwabo ukukhompyuthwa kwabo ukuthi ayekwe lo angene kuzawine iyona attitude nomqondo abanawo nalomuntu abamlandelayo ukuthi na makungena omunye umuntu shuthi kuyovinjwa yena yini yena ahlale evinjwe ingoba unani yini aspecial ngayo kangaka yini abacanga ukuthi unayo le abanye abacula bangenayo cause there's nothing special ukuthi bona bayamthanda kuphela ayikho enye into kamfowethu ngikhampenelani ngingenelani kwi-top 10 nokutheke uma usuhlukene unyaka sengohlukanisile unyaka kwakhona iy'nkulumo futhi ey'qhamukayo esayidini labalandeli bakambangi sokuthukwa mina sokuthukwa abalandeli ba-SK sikucacise lokho abalandeli ba-SK abahlulwa i-competition yokhozi imithetho eyabekwayo and futhi basalale kude bathola 700,000 K wamavoti Khuzani wathola 993 K wamavoti basala ngesibalo esikhulu kabi there was no competition laphana number 1 number 2 kunegap eyibuhlungu kabi yes bakwenza lokho kodwa competition yabashaya bahluleka ukuvota simple as that ukhozi ongenzakalanga ngo-2020 that is not fair uma sizokhuluma iqiniso abekho fair ngoba right siyibambe lapho-ke bese siyabuyela-ke kuleya ndaba yayo-ke ingoma ehlanganise 6 million views sibonga-ke lapho besisabheka nje ukuthi lento iserious kangakanani ekuhlanganisa unyaka okwenziwa ile ngoma umjololo kaKhuzani namazondo-ke uKhuzani awathola ukuthi wenze into okuthiwa anyone akayenza angangelela ingoma yonyaka bevota abantu bazonda yena-ke siqu sakhe ukuthi-ke bathi umvimbeleni bani kodwa buka ingoma yabi le kuma-views amaningi kanti ubani lo streamayo le ngoma if bengamvoteli abantu bakhe lo SK lo kodwa akasikho-ke lapho le ngoma enza umlando isize yafika-ke kuke u6 million sibonga ngona wonke umuntu othathe ithuba wayistreama wayidlala nakade sebekhohliwe ukuthi le ngoma phela ikhona iyo le ngoma yasusa nje umsindo omkhulu ey'nyangeni engengaka ezedlule hayi indala phela le ngoma hayi indala nje into nje yamanje le
lapho washintsha khona South Africa yabheka phezulu, kwashintsha nemithetho kwistation esithize esikhulu saseThekwini esikhona naseGoli. Sibonga kakhulu Khuzani ngokuthi-ke wakhipha le ngoma noLuva Edubazana yayoshaya unyaka, yaqeda konke ukungabazana okwakukhona, nabantu ababekucabanga ukuthi mhlawumbe ina-something nyana ubani engathi uthi uyavuka walishaya ikhanda, wakonfirma njengenkosi kaMaskandi. Anda-ke amazondo emva kwalokho, kodwa-ke ukuze ubuse vele angeke ubuse kamnandi, uyohleli kuney'nkinga, uyohleli kunabantu abakulisayo empilweni yakho. Siphinde sihlale nokuzayo sizokhuluma ngenye impumelelo nama-achievement aKhuzani. Ngiyabonga.